How close do we have this? When hatu kionganisho meso. Nashaka mbona unani barama te period ebiri kuna bitano. Atogize mudadu wabiri. Ashko atanka kusoma rutocho gani wakoramo. Watanche kumukaka shesho kwani waza kama n'abakozi bawabo gama. Wota kwenda kumpa sente dad. Mwetinga kwata tinga hatinga muge bari. Kombyo na ya kwinshina. Waganderusa. Kangi bari kandi wale ngande. Mweto kushakshanga ibintu byo ine hangu hatorno no yebara mate. Mazima. Ukwate mboga ko yemochere. Ushukuru sija turi kubuza tuganire. Ire bintu bigenda menyera kureba ubwongo bwawe wakawa wakuzire ninga nucoboramo. Aza dadu watandika. Atinyenda hatugire. Waza kushwera. Haza mbakazi bashatu bajyango utoranemo. Dadu jembo sije chenyo tinza kushwera bakazi bashatu. Jembo sije tanyeta sero. Tuyo tuzana n'isiniyo. Itoka bota serious. Tuyo tuganire ko kuzana mu kuzana. Owo kubanza no murofu. Buri kimwe cyona kine kunka no murofa wo kumango. Ando murofa namazi. Wa kabiri. Weno aina Mario ekayete takwa. Wengo ko kuroya mukasero. Amario tagato wanyi nashi. Gato wanyi nyo Bruce. Weno maraya wengo ya tabyambere n'abashija umwe na hansi na hana hamuri. Dada hansi niki? Ahansi nkai. Bona yiwamanya reke kuboyo. Ni kumanya byo kwenda hato. Yo muri yabo kashero. Ati nyo dadi kankugande omukazo wa Mario. Yana ndakugira Mario nagatwaro wishe na nyina. Tagareta wanje. Mazima. Kinde keta kutahwa ne batare kejo. So gwe tunamushwera. Mwento kamureta kafutaka kutegeka kuko kuba nombera hata kutegeka nango kabani waza kushanga noyozie bintu. Nyo dada tanyetiwe. Kutegekwa mukazi. Ango inde mama hano zagama na kuna msagati y'abantu. Tanyetiwe nyo. Maraya. Takubana huraga bishaka bichi kama murya uko hansa yiwagama nta murya. Naje nataka kweguza naba maraya na shambana n'abangwana nazumbana n'abamurya kakura yakira naje nashwero ubwo tinamushwera nyo